Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Бүген без танылган композиторларыбыз турында сөйләүне дәвам итәрбез. Әлеге дәрестә без Татарстан дәүләт гимны авторы, композитор Рөстәм Яхин турында сөйләшербез. Советский татарский композитор, пианист, педагог, народный артист Советского Союза, автор музыки государственного гимна Республики Татарстан Рустам Мухамедхазеевич Яхин родился 16 августа 1921 года в городе Казани. Его самые первые сильные музыкальные впечатления были связаны с тетей, известной татарской певицей Марьям Рахманкуловой, которая пела в особой манере. Музыкой стал заниматься с 13 лет. Окончил сокращенный срок Казанскую детскую музыкальную школу. Жырлау рәвеше. Style of singing. Манера пения. Жырлау рәвеше. Style of singing. Манера пения. Кыскартылган вакыт. Reduced term. Сокращенный срок. Кыскартылган вакыт. Reduced term. Сокращенный срок. По совету педагогов школы в 1937 году переехал в Москву, где учился в музыкальном училище при Московской консерватории как пианист. Но начавшаяся война прервала учебу. Укуын бүлдерді. Interrupted his studies. Прервал учебу. Укуын бүлдерді. Interrupted his studies. Прервал учебу. Он известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертной исполнительской деятельностью. Он автор первого татарского инструментального фортепианного концерта. Своими многочисленными песнями, романсами и инструментальными произведениями он внес большой вклад в мир татарской музыки. Создал целую эпоху песней и романсей Рустема Яхина. Зур өлеш кертте. Has made a great contribution. Внес большой вклад. Зур өлеш кертте. Has made a great contribution. Внес большой вклад. Тулы бір дәуір. The all epoch. Целая эпоха. Тулы бір дәуір. The all epoch. Целая эпоха. Мелодика Рустема Яхина органически связана с национальным фольклором. Композитор расширил возможности татарской музыки, развив в новых условиях традиции Чайковского и Рахманинова, европейских романтиков XIX века, импрессионистов. Мөмкинлекләрне киңәйтте. Expanded opportunities. Расширил возможности. Мөмкинлекләрне киңәйтте. Expanded opportunities. Расширил возможности. Хәтта йоклаганда да мин татарча сөйләшәм. Дәрестә өйрәнгән сүзләрне искә төшерик. Жырлау рәвеше. Style of singing. Манера пения. Жырлау рәвеше. Style of singing. Манера пения. Кыскартылган вакыт. Reduced term. Сокращенный срок. Кыскартылган вакыт. Reduced term. Сокращенный срок. Укуын бүлдерді. Interrupted his studies. Прервал учебу. Укуын бүлдерді. Interrupted his studies. Прервал учебу. Зур өлеш кертті. Has made a great contribution. Внес большой вклад. Зур өлеш кертті. Has made a great contribution. Внес большой вклад. Тулы бір дәуір. The whole epoch. Целая эпоха. Тулы бір дәуір. The all epoch. Целая эпоха. Мөмкинлекләрне киңәйтте. Expanded opportunities. Расширил возможности. Мөмкинлекләрне киңәйтте. Expanded opportunities. Расширил возможности. Әлегә менә шулар сезне алдагы дәресләрдә көтеп калам. Татар телен камил белергә тырышыгыз һәм аны башкаларга да өйрәтергә онытмагыз. Телен саклап калган халык озак яшәр. Исән-имин булыгыз. Пока-пока. Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам.